Drugi dan Slovenije, nalazimo se na Bledskom području, idemo u kanjon Vintgar. Već nam se sviđa, trenutno smo na parkingu. To je parking, ako je parking ovakav onda je sigurno u kanjonu još ljepše 5 puta. Eto ga, 20 eura smo lakši, ušli smo u kanjon i isplatit će se. Biće to dobro potrošenih 20 eura. U kanjonu smo već pola sata i prva liga.
To je to što se tiče kanjona, ostalo nam još samo posjetiti vodopadu koji se u ovom trenu nalazi ispod nas, ali prije toga šećer na kraju što se tiče šetnje kroz Vintgar je ovaj slap šum koji ćemo posjetiti za nekih par minuta. Ali prvo pauza na suncu, pošto je ovo jedini osunčani dio danas. Odjavljujemo se iz Vintgara, iz vrha slapa šum i pozdravljamo vas.